mu misozi yanamiye Uvira nyuma ya saa sita hongeye kuba imirwano iremereye cyane aho societe civile muri iki gice ivuga yuko ingabo z'abarundi zongeye kugaba ibitero karundura ku mutwe wa M23 nk'uko amakuru tugera bivuga. Video ikomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga ikomeje kwerekana uburyo rero by'umwihariko urusaku rw'imbunda rukomeje kugenda rwumvikana muri ibi bice, ndetse umutwe wa M23 ukaba wagaragaje guhunga nyuma y'uko kugeza amagingo aya ngaya iki gice gikomeje kugaragaramo imirwano. Bisa naho guhera muri iki cyumweru twatangiye bitero bikomeje kwibasira inkengero za Uvira, aho uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'u Burundi bamaze iminsi bitegura mu kugaba ibitero kugira ngo babashe kwigarurira uyu mujyi wa Uvira wafashwe n'umutwe wa M23 ku itariki 9 zishyira ku 10 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2025, ariko ukaza gusabwa kuva muri ibi bice, ndetse leta z'umwe za Amerika zigasaba yuko ugomba kwigira nyuma y'ikilometero zigera kuri 75 zose. Ingabo z'abarundi rero zongeye gushimangira ko zigomba gucunga umutekano muri ibi bice ndetse zikanigarurira uyu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kugira ngo zibashe kwizera umutekano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara. Nyuma y'amagambo aherutse gutangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaza by'umwihariko guhagarikwa ku mirimo ye kugeza amagingo aya ngaya. Biravuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze gushyiraho undi muvugizi usimbura Sylvain Ekenge Bomusa, ibigaragaza ko amagambo yavuze ashobora kuza kumukoraho. Ndagaruka kuri Tshisekedi wamaze gushimangira yuko kugeza amagingo aya ngaya yifuza ko ibiganiro bikomeje by'umwihariko bya Doha bikomeje kubera Doha buza umutwe wa M23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Kongo byabera i Kinshasa. Tshisekedi kandi yongeye kwerekeza by'umwihariko i Rwanda mu gihugu cya Angola nyuma y'iminsi 3 akubutse, aho yongeye kujya kuganira na Perezida Joao Lourenço. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ribizwamo umutwe w'ingabo zidasanzwe z'abarundi FDNB muri Tafoke, akazamo ingabo z'abarundi ingabo za FARDC ndetse n'abazarendo bongeye kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Nk'uko video ikomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga ibigaragaza, kugeza amagingo aya ngaya amakuru yihuta aravuga yuko mu nkengero za Uvira hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane ibitero byaje kugaragara ku mutwe wa M23. Ni imirwano ikomeye cyane mu misozi ihanamiye Uvira hagati ya FARDC ndetse na M23, aho bari kumwe by'umwihariko n'abarundi, aho by'umwihariko yibonekeje imiriro mu kirere, hariko rero habera iyo mirwano. Societe civile muri Kivu y'Amajyepfo yongeye gushimangira ko ibiturika byongeye kumvikana mu masaha nyuma ya saa sita, aho bahishuye ko ingabo z'abarundi FDNB zongeye gufatanya n'abazarendo maze bongera kotsa umuriro umutwe wa M23. Umutwe wa M23 watangaje ko wavuye muri Uvira ndetse kugeza amagingo aya ngaya bivugwa ko waburi mu nkengero z'uyu mujyi, nubwo wasabwe kugera mu ntera by'umwihariko ya kilometero 75. Icyakora uyu mutwe wa M23 ushimangira ko by'umwihariko ibice byose uvuyemo biba biri mu umutekano, ariko kandi nyuma yo kwava uruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se ingabo zibisigarana ugasanga zirazangije umutekano, ibyaje gutuma rero bavuga ndetse bakanasaba yuko rwose impande zigiye zitandukanye zirebwa n'ibibazo zakabaye zishyiraho rero ingabo zidafite aho zibogamiye mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba kugeza amagingo aya ngaya zabasha kugenzura ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'abaturage. Kugeza ubu ngo biravuga ko abarundi by'umwihariko bongeye gukubita babaza umutwe wa M23, ndetse binavuga ko kandi muri iki gitero cya Simusiga hapfiremo abasirikare batari bake ku mpande zombi, nubwo bitigiri bitari byaboneka cyangwa se bitari byashyirwa ahabona, ndetse ngo hari n'intwaro zimwe na zimwe zagiye zifatwa ku bw'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse no ku ruhande rwa leta ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ibitangazamakuru birimo nka Media Congo Akadomoneti bizongeye gushimangira ko ingabo z'abarundi zongeye gusa n'izimura ku mutwe wa M23. Izi ngabo z'abarundi kandi ngo biciye by'umwihariko ku mugaba mukuru w'ikirenga w'izi ngabo General Neva ndetse n'umugaba mukuru cyangwa se n'umukuru w'ibiro bya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi General Prime
niyo ngabo ngo baba baratanze amabwiriza karundura yo kugira ngo babashe by'umwihariko kuba kwigarurira ibi bice mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba bashyirwaho kugeza amagingo aya ngaya amabwiriza mashya ndetse n'umutekano ku mipaka ihuza Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo umutekano ubashe kuba wamera neza nk'uko bikomeje kugaragara. Ibi rero ngo bikomeje gutuma imirwano ishobora no kongera imbaraga aho bashobora gukomeza guhangana n'uyu mutwe wa M23 nawe uvuga yuko ukomeza ndetse uzanakomeza by'umwihariko guharanira ndetse by'umwihariko no kurengera uburenganzira bw'abaturage bakomeje gukandamizwa na leta ya Kongo. Ubuyobozi bukuru rero bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bwashyizeho Colonel Make Hasukayi Mongaba nk'umuyobozi wa serivisi rero z'itumanaho n'amakuru mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse akaba n'umuvugizi w'iki gisirikare w'agateganyo nk'uko amakuru atugera bivuga. Uyu ofisiye kandi yasimbuye kuri izi nshingano General Major Sylvain Ekenge Bomusa uheruka guhagarikwa azira amagambo yibasira abatutsi yavugiye kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umwe mu banyamakuru bari bayoboye ibyo biganiro. Hasukaye kandi yarasanzwe ari umuyobozi wungirije wa CCIF nk'uko bigaragara ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutasi. Kuva muri Gicurasi 2024 kandi yabaye umuyobozi ushinzwe itumanaho ndetse n'ubukangurambaga ndetse n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Sokora ya mbere ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko zikorera mu gice cya Grand Nord aho zirwana n'imitwe irimo nka ADF isanzwe irwanya ubutegetsi bwa Uganda ndetse n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hazukai kandi wanigeze kuba umunyamakuru yaranasanzwe ari umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Suja aho ingabo za RDC ifatanyije n'iza Uganda mu kurwanya uyu mutwe wa ADF ukomeje kuzengereza abatari bakeya. Mu 1988 nibwo rero yinjiye mu ngabo za Kongo Kinshasa, icyo gihe kandi yitwaga Zaire nk'uko bigaragara. Mbibutse ko kandi uyu mugabo asimbuye General Sylvain Ekenge Bomusa kuri izi nshingano mu gihe kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugenda by'umwihariko hagaragara imvugo zibiba urwango nk'uko amakuru tugera bivuga. Kugeza ubu ngubu rero biravuga yuko Sylvain Ekenge Bomusa ashobora guhuza kugezwa imbere y'ubutabera nyuma y'amagambo yaherutse gutangaza akanavugira kuri televiziyo y'igihugu akaza gukurura impaka ndende ndetse benshi bakaza kwigaragambya kubera amagambo abiurwengo yari amaze gutangaza. Naho Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye kugirira uruzinduko i Rwanda mu gihugu cya Angola nyuma y'iminsi 3 akubutseyo nanone. Tshisekedi yaherukaga i Rwanda kuwa mbere tariki ya 5 Ukuboza aho rero yahuriye akanagirana ibiganiro na Perezida João Lourenço uyoboye Angola muri iki gihe. Presidansi ya Kongo Kinshasa kandi mu butumwa yanditse ku rubuga rwayo rwa X yitwa Twitter yavuze ko Bwana Lourenço ari we rero watumiye Tshisekedi kujya i Rwanda. Yunzemo iti ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byombi byibanze ku gusuzuma ingamba ndetse n'ibikorwa biri gukorwa bigamije rero kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'inzira za Washington DC ndetse na Doha. Amakuru kandi avuga ko Tshisekedi amaze igihe asaba Lourenço kumuhuriza by'umwihariko mu biganiro n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe mu rwego rwo gukemura ibibazo birimo icy'umutekano muke by'umwihariko ukomeje kuzamba unamaze igihe kinini cyane warazambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biganiro kandi ngo Tshisekedi arashaka ko rero byitabirwa n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwe rero irimo n'umutwe wa M23. Mu Tshisekedi kandi yasabye Lourenço nuko rero ibyo biganiro byabera i Kinshasa hanyuma rero Angola ikaba umuhuza wabyo. Yasabye kandi kugira ngo M23 yemererwe kwitabira biriya biganiro ari uko by'umwihariko igomba gutangaza ku mugaragaro ko yemeye gutanga agahenge ndetse akaba we ubwe ukurikirana iyubahirizwa ryako. Amakuru avuga ko kandi Perezida wa RDC yahisemo rero kwitabaza Angola nyuma y'uko igihugu cye by'umwihariko gisa n'icyateye umugongo ibiganiro bya Doha by'umwihariko cyahuriragamo n'umutwe wa M23. Icyakora ubuyobozi bw'uyu mutwe kandi buvuga ko butazemera kuva mu biganiro bya Doha ngo rero bujye mu biyobowe na Bwana Lourenço uyoboye igihugu cya Angola.
ni mu gihe kugeza amagingo aya ngaya ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi miryango igiye itandukanye bakomeza gusaba yuko ibyari bisanzwe by'umwihariko bibera i Doha byakabaye bikomeza mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane kugeza amagingo aya ngaya nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Imiryango imwe n'imwe igiye itandukanye ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje gusaba yuko by'umwihariko ibiganiro byasubukurwa. Raporo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, raporo ya Barometre des Accords de Paris in Africa yashyizwe ahagaragara isesengura ishyirwa rero mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington DC yasinywe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibikomeje by'umwihariko kuza gutera impungenge ndetse n'amakenga nyuma y'uko by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bikomeje kugenda bishingirwaho bisa naho by'umwihariko nta gishyashya kirimo kugenda kigaragara. N'amasezerano ya Washington DC yasinywe kuri izo tariki navuze haruguru hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Nk'uko rero iyi raporo yagenzuwe kuwa mbere itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere 2026 ibigaragaza nuko rero amanota rusange yishyirwa rero mu bikorwa ry'aya masezerano atigeze azamuka mu kwezi kwa 12 2025. Ibi bigaragaza igabanuka rikomeye cyane ry'umuvuduko wari waragaragaye mu mezi abanza. Mu mezi ashize kandi habonetse intambwe igenda by'umwihariko kwiyongera kuva ku 9% nk'uko bigaragara mu mpera z'ukwa karindwi igera kuri 19%, mu mpera by'umwihariko z'ukwa 8 ikurikirwa na 21.6%, mu kwezi kwa 10 igera kuri 23.3%, ndetse no mu kwezi kwa 11. Icyakora mu kwezi kwa 12 uwo muvuduko warahagaze mu buryo bwa burundu nk'uko bigaragara. Ni nako kandi byagenze ku manota y'imirimo rero yashyizwe mu bikorwa mu rwego ruciriritse, nayo by'umwihariko yagumye uko yari imeze, kuko rero kw'iyo barometre iri hagarika by'umwihariko ryerekana intege nke mu kubahiriza amasezerano yemeranyijweho, bigaragaza ko rero hakenewe kongerwa imbaraga ku ruhande rw'abahuza ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga hagamijwe kuzahura ireme rero ryishyirwa mu bikorwa by'umwihariko gukomeza ubushake bwa politiki ndetse no kurinda intambwe imaze guterwa itarasubira inyuma. Mu guhangana kandi n'iki kibazo, Barometre irasaba komite rero ihuriweho ishinzwe kugenzura by'umwihariko ndetse n'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza umutekano GCSM hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda gutangaza raporo zisesengura kandi zuzuye. Izo raporo kandi zikwiriye kugaragaza imbogamizi zagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa by'umwihariko mu bikorwa nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga ry'amasezerano, ubukererwe ndetse no kutubahiriza ibyemeranyijweho n'impande zombi ndetse n'ingamba zikosora by'umwihariko ziteganyijwe nk'uko amakuru tugera bivuga. Iyo Barometre kandi ishimangira ko kongera umucyo byafasha gusubiza icyizere rubanda ifite inzira y'amahoro mu mwanya w'amatangazo ahuriweho asanzwe atangazwa ariko adatanga ishusho yuzuye y'ibiri kuba ku butaka bwa Kongo. Mu butumwa rero igenera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, iyi Barometre kandi irasaba gutegura ndetse no gushyikiriza impande bireba inyandiko y'ubwumvikane igamije gushyiraho ihuzabikorwa ndetse n'iyuzuzanya hatabayeho kwiharira hagati y'inzira za Washington DC ndetse na Doha. Iyo nyandiko kandi nk'uko byagarutsweho rero yakwemerera kwinjiza M23 mu murongo w'amasezerano ya Washington DC ndetse no guhuza u Rwanda mu buryo rero bweruye n'inzira ya Doha, bityo rero by'umwihariko hagashyirwaho imikorere ihamye ihuje kandi yuzuzanya mu rwego rwa diplomasi. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Barometre irasaba gukomeza igitutu cya diplomasi kuri Kinshasa ndetse na Kigali kugira ngo hubahirizwe igihe ntarengwa n'ubundi kubijyanye no kurandura burundu umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, by'umwihariko gushishikariza FDLR isigaye muri RDC gutaka ubushake, kongera kandi inkunga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa.
Bakomeza gusaba kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zakongera igitutu gikomeye cyane ndetse no kongera inkunga mu bya tekinike ndetse n'ibikoresho kuri GCSM ndetse na JS hagamijwe kunoza ihuzabikorwa ndetse n'igenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano guha MONUSCO kandi ubushobozi buhagije mu by'amafaranga tekinike ndetse n'ibikoresho kugira ngo ikore neza inshingano zayo zagutse zirimo kurinda abasivile, guhashya imitwe yitwaje intwaro, gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge mu rwego rwa Doha ndetse no gushyigikira gahunda za DDL, gukomeza gushyigikira kandi ku buryo bugaragara umuhuza wa Qatar mu biganiro bihuza leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Ku ruhande rwa Qatar kandi irasabwa gukomeza gushyira imbere ihuzabikorwa rikomeye hagati y'inzira za Doha ndetse na Washington DC, gushyigikira kandi imikorere y'urwego ruhuriweho rushinzwe igenzura rwemejwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2025 hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23. Ku muhuza kandi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe barometere irasaba kwitaho by'umwihariko ihuza ry'inzira za Washington DC ndetse na Doha mu murongo uhuje ndetse n'ingamba rusange z'amahoro ku mugabane cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, binyuze by'umwihariko no gusaba abazitabira inama yo ku rwego rwo hejuru iteganyijwe mu minsi ya vuba muri Togo gusuzuma amahirwe yo gushyira inyandiko y'ubwumvikane, guharanira kandi ko haboneka ingengo y'imari yigenga ishyigikira urwego rwa Afurika rushinzwe gukurikiranira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano binyuze mu ngengo y'imari yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo rwihagararire mu buryo rero burambye nk'uko bigaragara. Nubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yagize uruhare rugaragara mu gushyigikira inzira ya Washington DC ndetse ikanihutishwa ndetse no kwemezwa kw'amasezerano ndetse n'abaperezida Tshisekedi ndetse na Paul Kagame, umutekano ku butaka uracyari mubi. Kinshasa na Kigali bikomeje gushinzanya kudashyirira mu bikorwa rero ibyo bemeranyijweho, bigakomeza kandi kugabanya icyizere hagati y'impande zombi. Ku rundi ruhande kandi ibiganiro bya Doha biyobowe na Emir wa Qatar bihuza leta ya Kongo ndetse na M23 nabyo byatangiye rero kudindira bikomeye cyane, nubwo byari bigamije kuzuza amasezerano na Washington DC binyuze mu gukemura mu mizi y'iki kibazo nko gusubiza ububasha bwa leta ndetse no kongera kwinjiza imitwe yitwaje intwaro mu buzima busanzwe. Ibyemejwe byinshi kandi biracyari ku mpapuro gusa. Uburyo rero bwo guhagarika imirwano by'umwihariko itangazo ry'amahame y'amasezerano ndetse byose ntibirashyirwa mu bikorwa. Uko kudindira kandi kwatumye imirwano ikaze yongera kwaduka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse byiyongera ku bibazo bya politike by'imbere mu gihugu. Perezida Tshisekedi akomeje kandi gutsimbarara ku mwanzuro we, avuga ko gutangiza rero ibiganiro bya politike bigomba guturuka gusa ku bubasha bwe, nubwo rero amadini amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'ibikorwa nk'uko bigaragara bizagenderwaho. Ibi byose bigaragaza ko inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa RDC igikeneye by'umwihariko ubufatanye buhamye, ihuzwa ry'ingamba ndetse n'ubushake bwa politike bwimbitse kugira ngo amahoro arambye agerweho mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Bashimire mwese bakomeje kudukurikira, dusubire ku munsi w'ejo mu gitondo turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Vianney Nduhungirehe yaje gukomoza kuri raporo y'impuguke za ONU ndetse turaza kugaruka ku bindi bikomeje kugenda bivugwaho. Bwana Tshisekedi yifuza ko ibiganiro byabera mu gihugu cya Kongo.